Ada punya plastis nggak bang? Nggak ada.
ase tetap kita menjalankan prokes. Napa duahon mohon maaf in fokus ta sing biar sadarion halani isi tak longgur na budari ase membaca kuduring kita live streaming merdalan do ibagas na diar ninuhur nami tong jaga hita hahomion kurian itu hanta siol mahita mangalo-alo prosesi riap mahita jongjong mandoding kita haleluya nomor 210 sia ayat sada pakon ayat 2. Ibagas gorani nai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundui napasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Pitori hama paharakku marimbang bangsa na so daulat. Paluah hama au kumbani halak panipu pakon pargedu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan paridop ni uhur anjaha parpitor. Terima kasih mabamu, ai paluah janah ipator saham dohanami, humbani hakahowon, apa tahi-tahi ni parjahat. Goki hama uhur nami marhite tonduimu napasing in. Asi ia mangajari hanami, lahu mangahapkon bagal ni sitaronon ni anakmu makop-kop janah mamitori hanami. Luluhon hama hanami bani ganup goluh nami. Ai ham tumang doha porusan nami, rosi sadokah ni dokahni. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan, jalo hamma tonggo namion. Amen, hundul makuria. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 4, ayat sada, ayat 2, pakon ayat 5. Jehovah
Mari ta jongjong. Martonggo mahita sopot pon hita madosata kubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata si madas sagala na adong. Si boto haganup anjahan nai bata parpiktor. Ya jari ham doha nami ase maka malaskon pasu-pasu nadop ipa ondos ham huben nami. Tapi gatido langhi hasonangkon hanami si bere-beremu. Janah ia jamkon hanami do gogo. Pikiran sonai age uhur nami sandiri. Lahu masuhuni sura-sura nami. Jajat na hurang podas do pangahap nami martambah sinadongan. Gabi pindahi hanami parhitian nasotiba dalanni. Lang homa ipake hanami panorang na bineremuin ibagas gok tanggung jawab. Gati dololey hanami lahu mangindahi ham, halani maparayak arta na lahu salkuin. Ham Tuhan, marpangulaki mauhurmu, mangidah ganuk dusa pakon hajahaton namiin. Hartuki hama uhur nami ase ulang inunut hanami bemakor jahon dusa pakon ganuk na jahatin. Topa hama uhur na bayu marhitei tonduimu. Ase tongtong hanami mangguluh ibagas hapi toronmu. Ibagas Kristus Yesus si paluahin. Sasap hama dosa nami. Anjaha jalo hama tonggo namion. Amen. Tangar anjaha hapor sayai hita mahatani nai bata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Dom mahupasisi salahmu songon hombun. Anjaha songon hombun na manorap dosamu. Mulak mahohu bakku. Ay audo na manobus ho. Ibagas holong ni nai bata. Dom maisasap haganuk dosata. Halanyai pataridah pun hita ma tanda-tanda ni perguluhon na bayu. Hasangapon ma bani nai bata ibabaw. Amen. Pundul makurya. Puji hita usia Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 354 ayat 1 pakon 2. Ngani
sonari masukon tama panorang sakramen pandidion na pasing, halanyay nautang manasyam, nasihol padidihon asiroh kulobion. Mandoding kita haleluya nomor 64 ayat 1 pakon 2. Nasyam hasoman nasihol padidihon danakon. Tangihon nasyam malobe hata ni Tuhan Yesus na tarsurat bani Mateus 20 ayat 10 das kubani ayat 20 na makatahon. Domaondos baku sagala kuasa na inaguriatas apa na itanohon. Laho mahanima podai hanima masagala bangsa. Ase gabi susian ku sidea, anjaha didi hanima masidea hubagas goran ni bapa, anak apa tondoy na pasing. Ajari hanima masidea makorjahon sagala na do putitahkon banima. Bani Markus 10 ayat 10 yatahon Tuhan Yesus lohoma, naporsaya anjaha tardidi dapotan haluahon, tapi nasoporsaya ho na umdo. Asetona apa parenta ni Tuhan Yesus saido na di dalam konta bani panorangon ay natardidi ibagas gora ni Jesus ubagas hamatian ni ay do iya tardidi janah na do tartanum do iya rapa kosi asesongon Kristus na do pinapuong bani na mati marhiti hasangapon ni bapani sonay mahita na do tardidi mardalan ibagas goluh na baru. Halani hubagas sada tondoy do hita tardidi, gabi sada badan do hita ibagas Kristus. Natardidi maruli bani hasa sa panidusa, pakon manjalo si bere-bere ni tondoy na pasing. Bani nasyam, pakon bani anak nasyam do bagah-bagahin. Ay tarsurat do bani Markus 10, ayat 14b, das bani ayat 10. Paturut hanima madadanakin roh baku. Ulang pandang hanima sidea ay bani halak si sunindo harajaon ni naibata na si tongdo hatakon banima na sumanjalo harajaon ni naibata songon danak senganjay masuk iya hujay jadi irohop masidia anjah itapehon matangan ni bani sidia laho masu sidia anggo sonay saksihon na siyam mahaporseon tain rapa kon kuryon riap mahita jongjong. Saksyon hita mahaporseon tain songon na sinaksyon ni haganup halak na porsaya bani sabtanohon. Aw porsaya bani na ibata bapa pargugo na so tarimbang na manupalangit pakon tanohon. Aw porsaya bani Jesus Kristus anak ni na ibata na sasadain indo tuhata na tinubukon si Maria sa gahanape hadyapan marite tondoy na pasing na manaron na parngit bani ponorang ni si Pontius Pilatus iparsilangkon maten dahil tanom turun kung naguritoro mula manggolo kung bani na mati bani adi patuluhon naik ke surga
Adya undu di siamu ni bata bapa, pargogo na so tarimbangin, hunjay may amulak magira, lako manguhumi halak na manggolo pakon na mati. Aw porsaya bani tondoy na pasing, bani kuriya parsadan na pasingin, para sa oran ni sagala na mapasingin, bani sa panidusa, bani parpuhon niya kula, pakon bani haguluhan na sa doka ni dukahani. Amen. Domay tangar na siyam hata ni bata do muhubani pandidiyon. Dan hado mahumay saksyon na siyam hata hapor sayawnin. Asisonari balo si na siyam sukun-sukunon. Nausukunhon bani na siyam na matoras ni nasihol tardidiyon. Naparlobi. Ipindo uhur na siyam do sonari didiyon danakon. Hubagas na hinaporsyon na siyamay. Ipindo uhur na siyam do. Napaduahon. Rado na siyam mambuan dyan ang marsuru si dia hu gereja. Lahu mangguruon hata ni naibata. Asigabi pagori na manggolo si dia. Bani Tuhan Jesus Kristus. Rado na siyam. Napatuluhon. Rado na siyam mga jari. Mamudahi pakon pauliulihon haporsyon ni danakon. Asi iboto anjay hutkon si dia hata ni naibata. Rado na siyam. Napaupatkon. Bulat ni uhur na siyam do mangundos kun dadanakon hubani na bata. Pakon mandalan kon pangakuan na siyamay. Bulat ni uhur na siyam do. Ase namarpadan do na siyam sonari pakon na bata. Ilobe ni kuryon. Say bujur man na siyam mandalan konay. Ang gusonay didihita madadanakon. Maronjolan hubani na hinaporsyon taay. Puji hita Tuhan ta mandoding mahita. Mandoding kita haleluya nomor 55 ayat 6. Martonggo mahita.
Ham Tuhan na ibata Bapa nami, marhitay Jesus Kristus Tuhan nami. Domayondos kon hanami haganup dadanakon hubamu. Porsaya do hanami, domaijalo ham si dia, gabi anakmu marhitay pandidion na pasingin. Ase masuk si dia hubagas kuriamu, anjaha gabi pagori na manggolo si dia itanohon, jana panean bani haguluhan na sadokah ni dukahni. Papasing jana pasu pasuham si dia, ase mangguluh magodang, anjaha matoras ibaga sapor sayaon hubamu. Mahidop mauhurmu bani na matoras ni danakon, pargogohi jana ajari hamma si dia, manugu-nugu danakon hubamu, asirap si dia, parsimada bani harajaonmu. Amin. Bani nasyam nasihol ilantik, ase idiluhan namin nasyam hulubion. Mendoding kita, Haleluya nomor 375 ayat 3. Nasyam hasoman saha porsayaon dalam rangka mendalankon pakon meningkatkan tugas pandiloon pakon suruhan gereja ibentuk GKPS do persekutuan kategorial na igoran seksi-seksi. Marhitay seksi iarap kondo boy lebih khusus ipikirhon dalan laho pamajuhon pagori ni kuria GKPS ase lambin matora si bagas goluh partonduyon, sonai age parguluhan si ganupari, romban hubani hatani naibata. Ase boitor sa pardalan ni horjain, itutap kondo nagabe pengurus, jana ia turhon dohoma masabaktini pengurus seksi kategorial GKPS. Do muhujai, jongjong do nuani jon, si dia nadup terpilih gabe pengurus seksi kategorial lingkup resort iresoton, pengurus seksi nama poso, pengganti antar waktu PAW, pakon mengisi kekosongan anggota pengurus untuk periode masa bakti 2020-2023, lahu menjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab domu hubani aturan ni GKPS pasalai. Nasyam nadup terpilih gabi pengurus seksi nama poso, pengganti antar waktu pakon mengisi kekosongan anggota pengurus untuk masa bakti 2020-2023 iresoton. Bani pelaksanaan ni horja nasyam, hubani pengurus GKPS do nasyam mertanggung jawab tiba rapat pengurus lengkap ni seksi ni B. Jana padaskon laporan hubani pengurus seksi kategorial sinode domu hubani seksi ni B. Gabi hasoman sa horja do nasyam rapakon haganu par horja ni kuria iresoton. Ase sauhur jana sa sora manasyam mandalankon horja nyon doskon bani nasyam sadarion. Si usaha honon na siyamdo dalan panugunuguan bani pagori ni kuria na niondoskon hubani na siyam
ase lambin matoras si dia bagas hidup nyuhur pakon panandayon bani Tuhan ta Yesus Kristus. Jana ase lambin taridah golu hakaristenon bani perguluhan ni si dia nagabi hasaksian namang golu itanoon. Gabe sitihuan ma nasyam bani pagori nanyondoskon hubani nasyam. Halanyay parlahuhon nasyam manatalup songon sahalak pambubay natongtong marpangguruan hubani Tuhan Yesus Kristus Raja ni Kuriain. Say ihasomani hidup nyuhur ni Tuhan Yesus Kristus manasyam mendalankon haganup horja pakon tanggung jawab nasyam be. Paimay lantik nasyam siholdo botohon ni Kuriaon sonaha bulat niuhur nasyam mendalankon horja naniondoskon bani nasyam. Halanyay balusin nasyam ma nahusukun honon bani nasyam ilobi ni naibata pakon ilobi ni Kuriaon. Sirsir do nasyam lantikon gabi pengurus seksi nama poso GKPS Resort Siantar Sadon. Jana humbani bulat niuhur nasyam do manjalo apa mandalankon horjain anggo sonay do bulat niuhur nasyam hatahon nasyam ma balos nasyam. Terima kasih ma bani naibata bani asirsiron pakon bulat niuhur nasyam anggo sonay hatahon nasyam ma pangakuan pakon janji nasyam. Puji hita Tuhan ta humbani haleluya nomor 340 ayat 3. Mataka si bogay hita sonaha pangakuan pakon janji ni hasomantaon mandalankon horja pangidangion nanion doskon hubani sidia halana ibasahon ma surat keputusan na ibasahon sekretaris Resota. Surat keputusan pengurus GKPS Resort Siantar 1 nomor 08/1 tanda hubung 1 Romawi /2022 tentang pengangkatan pengurus seksi nama poso GKPS Resort Siantar 1 pengganti antar waktu dan mengisi kekosongan anggota pengurus. Pengurus GKPS Resort Siantar 1 menimbang 1. Bahwa kepengurusan seksi nama poso GKPS Resort Siantar 1 masa baktik periode 2020-2023 terjadi kekosongan karena mengundurkan diri dan belum terisinya anggota pengurus lainnya. 2.
bahwa untuk kesinambungan tugas dirasa perlu menetapkan pengurus seksi nama poso GKPS Resok Siantar 1 antar waktu dan mengisi kekosongan anggota pengurus periode 2020-2023. Mengingat 1. Tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPS. 2. Peraturan seksi-seksi GKPS. 3. Petunjuk pelaksanaan periode di GKPS tahun 2020. Memperhatikan hasil pemilihan pengurus seksi nama poso GKPS Resort Siantar 1 yang dilaksanakan pada rapat seksi nama poso GKPS Resort Siantar 1 pada Minggu tanggal 27 Maret 2022 di GKPS Marihat. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat pengurus seksi nama poso GKPS Resort Siantar 1, pengganti antar waktu, dan anggota pengurus untuk masa pelayanan periode 2020-2023 sebagai berikut. 1. Bendahara Valentino Girsang. 2. Anggota 2 Riana Aurelia Veronica Purba SM. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 3 April 2022, pengurus GKPS Resok Siantar 1, Pendeta Marlan Damani STH, Ketua Pendeta Resort, Situa Yusriadun Damani SHMH, Sekretaris, ditandatangani. Tembusan Preses Distrik 1, Pertinggal. Ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na passing. Sadarion Minggu Judika 03 April 2022 nalantik manasyam pengurus seksi nama poso GKPS Resort Siantar Sada, pengganti antar waktu PAW, pakon anggota pengurus nama poso. Tuhan na ibatama makasumani apa maperguguhin na siyam makorjaon horjain bahen hasang hapon ni goran ni. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, ibagas Jesus Kristus Raja ni Kuriyay. Tarima kasih may sombakon hanami hubamu. Ala ni idop ni hurmu na tongtong marmudu-mudu kuriyamu. Maritay horja ni juak-juakmu. Ididahamdo si diaon na jongjong nuani John. Nadop ipabakit kuryamu gabi pengurus seksi i resort on. Anjahado masirsir manjalo horja pakon tanggung jawab ni bei. Halanyai tambay hama bani sidia si beri-beri ni tondoy na passing. Ase lambin maruhur janah lambin margogos sidia mandalankon horja. Nadop ondos bani sidia. Si hol mamarhitay horja ni sidia. Boy lambin talar idop nyuhur. Holong pakon pasu-pasumu bani ganuk jolma. Patubuh hama bani sidia uhur na sirsir. Marpambahenan na madier dopak ham. Dopak kuryamu pakon dopak kasuman jolma. Asilambin marsangap janah marmulia goranmu itanohon. Jalo hama tonggo namyon ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasyam hasoman pengurus seksi nama poso GKPS Resort Siantar Sada. Nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus atas nama pengurus GKPS Resort Siantar Sada hatahonon nami ma selamat mendalankan horja pangidangion selaku pengurus seksi nama poso GKPS Resort Siantar Sada. Ase do pakunhan na siyam makuriata. Nasyam hasoman sa porsiyaw ni Kuryaon. On masih dia pengurus seksi nama poso GKPS Resort Siantar Sada na baru terpilih. Urupi janah dukung hita masih dia mandalankan horja pangidangion marhitay tonggo saran-saran sonay humagogo apa pambahenan. Pitah marhitay idop nyuhur ni Tuhan pakon dukungan ni Kuriendo
si dia boy mandalankon horjani ibagas na torsa. Say marsangap matuhan marhitay horja pangidangion ni sedia. Sunay ma ijalo hita sedia nadop ilantik ase undos kun hita ma surat keputusan SK ni sedia. Halan ni PAW doon, ibagas ibadah kuma, kami persilahkan adik kami duduk, lang pala manluar, halan ni mabani pelantikan pertama tenay. Terima kasih. Puji hitau se Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 330 ayat sada pakon ayat 2. Ting-ting atape penjelasan ting-ting batas sadarion Minggu tanggal 3 April 2022. Namasa pakon si pamasaon. Ubatakan upan Bapak Inang Sonaege niombah nama poso namar kebaktian Minggu na paduahon. Sonai humani Bapak Inang Sonaege niombah nama poso naman dihuti kebaktian Minggu secara live streaming i rumah nibei atape Iza Marianan bani Panorangon. Naparlobei khusus kubani panitia pesta kuria pesta hari ulang tahun na pa-70 sadahon kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman.
panitia pesta kuria, panitia hari ulang tahun kuriaon, mangotang hubani haganup panitia, baik mahai pandita, penginjil, pengurus sektor, pengurus seksi, penaike pengurus tupuan, ase sir roh bani Ari Patar. Mangadongkon rapat lanjutan Aima Bani Ari Sinen Patar tanggal 4 April 2022 pukul 10 WIB Marianan i Konsistori Gerejaon. Hubani panitia perlu patugahon panorang marayak pelaksanaan pesta HUT Kuriata tanggal 8 Mei 2022 lebih kurang sebulan narin mando. Ya, sebulan lang terasa. Perasaan sebulan hanya 1 minggu. Dong hujai, gomos ipangindo panitia. Sajalan hubani rapat naparlobei demadong draft rancangan nalaho si horzahonokon. Tonga-tongani kuriata dalam rangka pesta ai. Aha kegiatan sonaha partisipasita horza sama tarup pagorini kuriaon domai bandram alanyai perlu iputuskon isepakati use Bani Ari Patar alanyai gogo ipangindohon panitia asiro bei mahita Bani Ari Patarai hubani haganup panitia aima naparlobei napaduahon ting paduahon sihol marhajabuan. Sihol manjalo pamasu-masuon marhajabuan do nyombani anggota jemaat kuriaon. Aima Suryawana saragi sumbayak nyombani bapa situa amando sumbayak pakon inang sarma boru girsang hun sektor pitu kuriaon pakon Nia kon serta sakti boru sihite aima nyompan ni bapa Adventus ha sihite pakon inang nahinan aima ST piolonta boru raja guguk kun kuria HKBP Sukadame Pamatang Siantar pamasumasuon ya dongkon Bani Ari Jumat nalaro tanggal 8 Mei tanggal 8 April 2022 pukul 10 WIB di GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Anggodordo yang bersangkutan anak nami Surya sonaya ge orang tua sonaya ge sektor pitu ase ipasingat kubani yang bersangkutan Surya pakon sinia asiroh kugorejon Bani Ari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 10 WIB mangadongkon konseling bimbingan pranikah na ibabanhon ni panditata dana Bani panorangai humani sekaligus ibuan ma salah sada syarat-syarat Bani surat perkawinan aima foto gandeng ukuran 4 kali 6 berwarna 2 lambar. Aima tuga-tuga kubani Surya pakon nia naige orang tuani sekaligus kubani sektor pitu. Jana kubani sektor pitu ase isesuai honma ise namangidangi Bani tanggal 8 April Sibuan Doding naige napatup pugalangan. Jangan tepat waktu ma roh Bani panorangai. Sonai ma tuga-tuga Bani nasihol marhajabuan. Namang iut. Ting sihol marpadan. Sihol manjalo parpadanan marhajabuan dohumani niombahan ni anggota jemaat kuriaon. Aima namargoran ok la rosa Pepriana boru purba. Niombahan ni almarhum Bapak Nahinan
Hotman Purba, pakon inang Rospita Boru Panjaitan, hun sektor 5 Kuriaon. Pakon Andrie Mauliate Manurung, aima nyompah ni Bapa Jamutin Manurung, pakon inang Nurkia Boru Sinaga, hun Kuria HKBP Lumbanjulu, Resort Lumbanjulu. Parpadanan ipamasa bani hari Sabtu nalaro tanggal sia April 2022 pukul 10 WIB i GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Hubani sektor 5 lalui pengurus sektor Sonai pakon keluarga Purba, pakon keluarga Manurung. Ase tepat waktu maroh bani panorang Parpadadanai. Jana sekaligus tetap menerapkan protokol kesehatan. Aima hubani kedua belah pihak keluarga. Hubani pengurus sektor 5. Ipasingat kanami ase ihorzahon ma domu hubani na mangidangi. Ise sibuan doding, ise napatu pugalangan, ise saksi situa kun sektorai ase i sesuaihon ma roh bani panorangai. Sonai ma tuga-tuga bani nasihol marpadan. Na parpudi sahali. Patandahon naroh tambah hukuriaon. Aima keluarga Bapa Edi Sopian Saragi, bakon inang Lydia Boru Sinaga, bakon tolu halak nyombahni, dua maay na boru, sada maay dalahi. Keluargaon pindah kuria hun GKPS Nongsa Resort Batam. Jana keluargaon sonari Marianan atape Marhuta Maralamat di Jalan Bahkora 2 aima wilayah sektor pitu Kuriaon. Alaniai mulai sadarion Minggu tanggal 3 April 2022 keluarga Edi Sopian Saragi inang Lydia Boru Sinaga bakon tolu halak nyombahni sah menjadi warga jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Ubenasiam keluarga Anggorodo Sonari Asyai Tandai warga jemaat Kuriaon zong ma bani hundulani. Ya, on masadea selamat datang, selamat bergabung. Jana rajin marminggu setiap hari Minggu dah. Terima kasih. Undul mana siam. Pergantian naman jabui partongguan sektor. Bani ting-tingta sektor onom naman jabui tertulis Opung Kris Sinaga Boru Saragi igati menjadi Bapak Klammer Purba. Sonaima ting-ting, sonaima penjelasan ting-ting, ubat taganupan, bani aganup korja itonga-tonga ni Kuriaon. Bagas minggon, tetap kita mengondoskan hadirota, saya anduar horjain boy torsa madalani bagas nadiar, bani hamulun ni Tuhan martonggo mahita. Aima dua muhu bani jadwal na ibu banhon ni CST Dohar Perdede hun seksi sekolah minggu. Pasada hita umurta martonggo hita. Ham Tuhan Bapa name namar ianan inagori atas ibagas elek pakon unduk ni uhur doha nami romar sombahu bamu marhite nadop ibereham ban nami hasehaton boy hanami
lur-lur mandihuti ibadah nami minggu siang panorang on. Tuhan doma itangarhanami nagabe ranggian atau penjelasan di ting-ting namasa pakon nasihol masa yondoskon hanami dotong hubamu ase ahp namasa sonai homa nasihol si pamasaon ni kuliahmu terlebih kuliah GKPS Jalan Sudirman on ase boy mardalan ibagas natorsa tong dohanami tong martarima kasih hubamu Bapa manggelek halani doma mandoding pujian pakon tonggo elek nami hubamu aseham tong nabastu bani paruhuron nami ahp nagabe masalah nami pribadi lepas pribadi tong do diondoskon nami bani ianan on Tuhan sihol dotong haname martonggo hubamu haima bani malas ni uhur ni keluarga ni kuriahmu aimana doma manjalo atap mangondoskon ni ombah ni sidea marhite pandidion nama pasing toluh ni dua ni ombah ni kuriahmu aima keluarga Jopiol Aroru Purba sonai homa Nikolas Grapa Damanek saya andohar ma Tuhan ni ombah on boy bertumbuh berkembang ibagas malas ni uhur ase boy sidea Tuhan nalaho mampar mudu ni ombah ni sidea ase semakin ni ombah on mabiar jala martumbuh ibagas nadeharon dibagas harosuh ni uhurmu sonai homa ale Tuhan pelantikan PAW pengurus seksi nama poso doma mardalan saya bahen ma Tuhan ise nagabe terpilih ai nagabe bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan yang nama poso terlebih secara khusus ma ai bani harosuhmu sonai homa bani pengembangan daripada visi dari misi daripada seksi nama poso Tuhan Yesus doma terpilih tong naima nagabe panitia pesta kuria saya bayan hama sidea on setiap panitia baik panitia inti pakon seksi dalam rangka pesta HUT ke-71 tahun GKPS Jalan Jenderal Sudirman ahp nagabe siranggian ni sidea Tuhan ase boy mardalan ibagas natorsa sehingga antara pengurus inti sonai homa seksi-seksi ibagas uhur sidea nadear boy maranggi horja ai ase bani acara tanggal 8 Mei 2022 nadok iranggi sidea dalam rangka pesta ai boy mardalan ibagas natursa Tuhan dong dotong bani malas ni uhur ni bani keluarga ai memarhite nasihol manjalo pemasu-masuan par arhajabuan ai ma suryawana saragi sumbayak sonai homa nia konserta sakti borsiheta saya ando hormat Tuhan bani tanggal 8 April bani pamasu-masuan ni sidea asai bahan hama Tuhan nagabe keluarga atau nagabe keluarga na baru nagabe sitiruan na takut hubamu hamba pa Tuhan nebata sonai homa nasihol manjalo perpadanan aima Oklarosa Febriana Boru Purba pakon Anrim Moletam Mauliate Manurum onpe Tuhan tong do itanggohon hanami hubamu ase rencana-rencana mereka ini Tuhan boy ibagas natorsa sehingga acara pemberkatan sonai homa perpadanan nadok iranggi sidea kedua belah pihak asa boy ibagas natorsa Tuhan Yesus tong dohanami martonggo hubamu bani minggu na lauroh on aima minggu ke minggu memperingati hari bumi sedunia marhitene pamasane kuryamu bani minggu siang
on petong-tong di ondoskon hanami hubamnu Tuhan. Ase ahape na bage tata ibadah ni sidea Tuhan. Ahape na gabe rencana-rencana ni program on ale Tuhan. Ase boy tong-tong ibagas na torsa mardalan. Tuhan, sihol mahanami Tuhan, manjalo hatamu nagabeh tadah perguluhan nami Bapa. Na daripada seni juak-juakmu mengelek hanami hubamu Tuhan. Aseham tong-tong na bastu, aseham tong-tong na mempergogoi hami, aseham tong-tong na membere ban nabi pengertian ahan adop na lau sihol ondos kon ni juak-juakmu satokin nari Tuhan. Aseboy hanami gabe si parmad, aseboy hanami Tuhan gabe na dihut mengambilan kon ambilanmu terlebih keluarga masyarakat sonai homa tetangga nami. Tuhan Yesus sonai homa kuliahmu naman dihuti kebaktian siang holi kebaktian sore tong-tong do yondos kon hanami Tuhamu tubamu Tuhan aseboy Tuhan mardalan bagas tertorsa mardalan dear sesuai hubani harosuh ni urmu. Halani doma diberi ham cuaca na diar ban nami Tuhan boy hanami bersekutu di tempat on. Tuhan Yesus pardosa na bahat doha nami Bapa. Patut doha nami mengondosun ganup. Aha na ilaksanahon hanami. Aha na gabe kesalahan-kesalahan nami. Roh hanami marondos hubamu. Aseham tong-tong menghapuskan dosa-dosa pelanggaran nami in Tuhan. Ase talup hanami ale Tuhan. Nagabe hati balan ni pasu-pasu. Nadop si jalahonon nami humbamu. Sonai homas tokin nari hanami. Mulak hembani tempat on pasu-pasu ham hanami. Ase boy hanami pajuk pakon keluarga nami. Ibagas holong pakon malas ni uhur. Terima kasih ma Bapa. Amin. Paima ijalo hita ambilan minggu sadarion. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 266 ayat sada 2 pakon 4.
Damay ni bata na mangatasi sa galahuron, inmaman ramot kon uhur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Salumbat haganupan? Horas. Jaluhita hata ni Tuhan ta, bani minggu on bani Pilipi bindu tolu, ayat 4b da subani ayat 14, basahita margatihan, hupukah kumbani ayat 4b. Pilipi tolu ayat 4b da subani ayat 14. Ayang ko adong halak na legan, na mangaga na dong si pangusagah kunon ni ibagas daging, ahu buenan. Tarsunat bani Ari Paulangkon, marasal humbani halak Israel, humbani marga Benyamin, halak Heber, anja tubuh humbani halak Heber, halak Parise mangihutkon titain. Garang mardakdaki kuryain, sengdong si hataon, ibagas hapitoron mangihutkon tita. Tapi paruntungan hinan pebaku, harugian doin huhira halani Kristus. Tongon haganup do harugian huhira, marimbang hamuliaon ni panandayon bani Kristus Jesus Tuhan kin, marhalanisi harugian do baku ganupanay, anjaha topoh doai huhira ase baku Kristus. Ase ibagas ia au jupa, seng marhapitoron sandiri marhite tita. Tapi marhite hapor sayaon ibagas Kristus do, ay mahapitoron na humbani na bata, maronjolan bani hapor sayaon. Ase hutanda iya, apa hagogohon ni parpuhon ni ay, apa hasadaon bani sitaronon ni ay, gabesongosi ibagas parmatini. Andohardas au hubani parpuhon humbani namate. Sengo penadop jupah ahu maay, atap nadop gokander maahu, tapi say huparayak do ase jupah ahu, halani nadop tinakap ni Kristus Jesus ahu. Nasiam sanina lape huhira nadop jupa au ai, tapi ondo tene huhalupahon do na ipudiku, huparayak na ilobehu. Dopak tujuan ay do hupajongjong, hupojong, dopak upah hamunangan ni pandiloon na humbabo, na humbani na ibata, ibagas Kristus Jesus. So nay mahata ni Tuhan ta, terima kasih mabata haganupan. Hita haganupan si sadahapor seaon ibagas Kristus Jesus. Huhalupahon do na ipudikku, huparayak na ilobehu, dopak tujuan ay do hupojong, dopak upah hamonangan ni pandiloon on kunbaboy, nahumbani na ibata ibagas Kristus Jesus. Ibolt ayat 9. Dana ay do humana gabi temata marlitun dopak pandiloon na humbabo, berlari menuju panggilan sorgawi. 10 taon bani padan na baru sering igambarhon, songon sada perlombaan, songon sada pertandingan, adong si parayakon, adong finish, adong na perlu tertib kehidupan na perlu iparayak asidapot hamunangon itong-atong ni pertandingan ay. Jadi adong sada pandita atlet remaja hinan, ia bertanding utusan sikolani, tapi halani langroh kawani ia menggetihkon bani jarak lari jarak jauh, sedangkan ia ay mapelari sprint jarak pendek.
Start imulai simprit dibunyikan ibalap hasa. Langi boto ay jarak jauh. Dopni aha na terjadi Bapak Inang na siyam na maposo. Memang jarak 100 meter sampai 200 meter dia menjadi pemenang. Dauh tading genupan. Umpani sekian puluh kalak dia menjadi pemenang. Tapi ada lagi adongo pe 600 meter nari si parayakon. Daskosi ibani titik 200 meter. Itonggor mahu kiri. Itonggor ison dogi kiri. Itonggor ma kiri. Itonggor usiamun kasuman ni. Mulai ma isalip. Berangkat satu-satu meninggalkan. Isido kira-kira na mo nang ijay. Panditaon ay ma nagabe juara pertama perpudi. Idah pelatih mon. Drop mental ni hancur. Hala ni mangidah kawan-kawan ni na seharusnya ia menghapkon memiliki kemenangan. Akhir ni bani pertandingan berikut. Aima jarak pendek rohma pelatih ini. Ambia fokus maho. Lang palating itonggor ho kawanmu siamun pakon sambilo. Jongjong piaw holi ipinis ay aw malah tonggor. Izini simprit lari malah ko sapo dasni marlikat maho songon likit. Kana itu songon likit ya. Halanay ipake ma aba-aba simprit start marlitun maya otik dais bani start. Tapi beliau on halani dom ma adong petunjuk kumbani pelatih ni tonggor mau ulang tonggor hasomanmu jongjong dawi lobey marlitun maho sa podas-podas ni iya songon likitin mo yung marlitun agepe bani start ni jiris iya dia menjadi pemenang. Kenapa? Halani apokus ko lobey lang parduli apalagi manunggur hupudi. Nahita ganupan si sadaha porsayaw ni baga Jesus Kristus. On manay gambarhon bani ambilan tahun. Bani panorang Korea Pilipi mengalami gejolak. Memang Korea Pilipi ay makawan dekat ni Paulus naong memberi bantuan untuk pelayanan ni. Tapi disayangkan na dong perpodah na kaho kumbani kalangan Yahudi harus menjalankan Taurat atau petitah sunat sonay age parpuasaon pakon naligan. Lah, sedia merasa bangga, sedia merasa lebih superioritas marimbang Korea naliganay. On tantangan doon. On boy naman bahin gejolak ibagas pertumbuhan iman. Seolah-olah haluahon na humban ni Tuhan Yesus Kristus masih kurang. Tidak cukup. HP Kristus do si madatita. Naibata na memberi tita ay. Totubag galando pemilik daripada milik itu sendiri. Lang mitor jagunan huma motor muay daripada hamdo manupir. Lang mitor roh ni motor ay lang baku garezan ini. Kan mangamuk doham. Lang baku garezan ini. Itu lebih besar dibanding dengan pemilik dengan milik itu sangat jauh beda. Ay masih tahun bani ambilan tahun adong piga-piga na penting tumang na mahol-mahol mara i pardiati hitay jon angko artinon do may butuh kita lang pipatorangon do may butuh na sami sinyon tapi dong hal-hal naga sulit tumang ay masih isobut marlitun hulobi masih isobut songon harugian masa lalu ni hautungan Kristus. On dua hal na bertentangan ibagas
pergoluhan ni masyarakat. Biasanya ku hautungan anggo rekening ni gemuk. Kan itu kan rekening ni bank ni ge. Dup ko siai anggo harugian anggo kredit ni gemuk. Aturan kurus menamin kredit. Debit ni gemuk. Nah, persoalan untung rugi ijon adong ipatugah bani Pilipi on. Lahu menghadapi perpodahna kaho ai pertama ibere Paulus do terapi bani bindu tolu ayat tolu. Hita do parsunat na tongon. Si parsombah ibagas tondo ini na bata. Si parmegah-megah ibagas Kristus na somartengir nyuhur bani daging. Tidak ada manusia selamat karena perbuatannya sendiri. Langadong boya jamhonita habuzuronta, tapi oleh karena iman kepada Yesus maka kita diselamatkan. Amin. Itu penting bani ayat tolu bindu tolu ayat tolu ay. On materapi na pertama, loko siya ipatorang. Ang godong na menganggap hebatania pasal titah, pasal generasi upatorang mabener siam nini. Ipatugah dong pitu hal. Ay man na ibasa na siam nokan. Ay maisunat bani ari pawaluhkon. Disiplin kan? Tardidi domuhu bani lang ilakahi bulan ni. Tardidi. Napaduahon bangsa Israel. Napatuluhon marga Benjamin. Napaupatkon halak Heber asli. Dari segi keagamaan saya orang Parisi. Artini ahli di bidang firman Tuhan. Garang mardakdak kuria. Artini ay langboy halak angko lang mangihudkon ajaran ni halak Yahudi. Sengdong siha tahun. Tidak bercacat menurut Taurat. Menurut Taurat nini, ya. Nah ita haganupan on ibandingkon masa lalu versus masa depan, ya. Harugian versus hautungan. Jawaban nih Paulus bani ambilan tahun, ya tahun bani bindu tolu. Tapi parutungan hinampe baku harugian doin huhira halanyaha halani Kristus. Anggo ibandingkon hita hasangapon ni titah pakon naibata. Anggo ibandingkon hita horja habuzuranta pakon habuzuron ni naibata. Isi do si bagalan. Oh, ya naibata lah. Sedangkan autumang kubandingkon habuzuro kubanin siam kalah daw. Kalah. Apalagi hubanin naibata. Pasti lebih kalah. Halanya itu selangboy huan dalhon diriku. Langboy saya tidak bisa bermegah atas diri saya. Karena kemuliaan Allah lebih dari segalanya. Kristus di atas segalanya. Adongpe depositota lebih hebat do naibata. Dia adalah sumber dari segalanya itu. Jadi on manai sobut masih iha tahun Paulus. Ada alasannya, dong alasannya. Bahwa Kristus nado brohu tanoh on. Nado manggoki titah ai. Ai mah Tuhan nama nobus Paulus. Nama nakap Paulus i Damaskus. Anjaha ibere sada perubahan. Paradigma rohani yang baik, cara berpikir iman yang baik, bahwa Kristus itu adalah segalanya. Tapi parutungan hinan pebaku, harugian doin huhira halani Kristus. Tongon bani ayat walu, haganupdo harugian huhira, marimbang hamuliaon ni pambahenan ni Kristus Yesus Tuhan kin. Marhalanisi harugian do baku ganupanay anjahat topoh do ay huhira ase baku Kristus. Jadi dup ko si upareksa arti ni topoh-topohon bani bahasa aslinya sebetul ni sedo sampah. Tapi
kompos. Betul na siya do kompos. Oh, kompos. Diyan, saya do makataon na ida. Lang sekedar topoh tapi kotoran. Perbuatan manusia itu tidak bisa diandalkan. Lang halani isunat iya, mitur maluah, lang boy. Tuhan do naman Tuhan maluah kita. Marhitiw ni hapor sayaw. Horza perdagingon ay, lang setimbang ay. Itu tidak bisa. Saya gagal ni Paulus. Hudalan kon tita ay, tapi irik do dosa rohku bani uhurhu. Karena itu nini, ay do si merdak-dak membunuh jolma. Jujur dia tentang masa lalunya. Tapi na paling penting idah kita ijon, orang adong logika keberuntungan secara rohani. Ya, bahasanya siam lobe Matius 10 tolu ayat 44. Buka hita ge. On masalah logika keberuntungan don secara rohani ya. Matius 10 tolu ayat 44. Ya. Matius 10 tolu ayat 44 bahasa hita riap 1 2 ya. Usido harajaon naguri atas ay bani arta na ponop ibagas sada juma. Na jupa sada halak gabe iponopkon. Lupay laho ma iya ibagas malas nyuhurni. Manjuali na dong bani jadi ibo 5 jumaay. Ya. Adong sada halak on limbaga donda ulang ipaksahon na siyam bani diri na siyam. Tapi ada gambaran menuju bani kerajaan Allah itu digambarkan seperti ini. Adong masada halak lahu juma ni tekisi pion. Tek namarga damanik purba saragi pakon naliganay. Jupasi bani tanohon dong gorsing. Kana itu kan ihurak roh bagal ni. Ah. Naipe nahadu caraku asid dapo tanon. Itutup ni matanohay. Izual maganup artani. Artinya adong usaha sonaha ase ia berlaku jujur ibo 5 zumaay. Karena dia tahu di situ ada mutiara. Ada di situ yang paling berharga dari semua hartanya. Siapa itu? Yesus Kristus. Naduprohku tanoon. Artinya kita ganupan Tuhan Yesus sihol patugahkon. Ada yang perlu, tapi ada yang paling perlu. Adong na penting-penting, tapi ulang magaw guluhta halani na pentingay. Karena yang paling terpenting adalah kehidupan dari Kristus. Yesus Kristus ay dumaro. Jana onma pernyataan iman ni Paulus ibagas guluh ni Kristus do hautungan baku. Memang anggoidah kita lang terkahua be Paulus. Itakap martonggo ya ipenjara maluah kalak. Ibunuh ihatahon Kristus do haguluhan baku. Utung do baku hamatian ini. Ya susah mahalak menjumpa kon Paulus dai karena dia memiliki integritas iman yang kuat hubani Tuhan. Penyerahan totalitas bahwa keuntungan yang terbesar ia bangga Kristus gabe si paluah ni kan dong duai lagu kan ku bangga Yesus Tuhanku ya sungguh ku bangga Bapa kan itu sebetulnya. Apakah kita haganupan na hadir John bangga sebagai halak Kristen? Apakah kita merasa rugi mersaur pakon Tuhan Yesus Kristus? Ay topik diskusi na siya mahuli irumahay lang palaw pagganjang. Na mangihut bani ayat sihat das bani 12. Adong do tujuan ni guluhta. Do tujuan ni guluh ni Paulus
Mase pala ia tahun ni jay, hutadikon manaipudiku, hu pojong mana ilobehu. Dia punya tujuan, ase ibagas ia ahujupah. Goluh na baru. Naboron Paulus mga jamhon usahani. Gabedalan haluahon. Sonari ia porsaya sepenuhnya ubani Tuhan Yesus. Haporseon ni ubani Kristus do onjolan lang horzani sendiri. Napaduahon ihatahon ase hutanda ia. Ya. Ase hutanda ia. Gnonai auton artini ijon lang sekedar mengenal secara intelektual, pambotoh IQ, tapi ada kaitannya dengan persekutuan yang tidak terputus. Sungunai do harapan ni Paulus, anggorap ia, sungunnya tahun ni Martin Luther, anggorap kon Tuhan Yesus au, kendong dubu ketiknya, hunuraga perado. Artini, selamat do Martin Luther, agepe merdalani hunuraka, halani dong do si paduah bani. Itu adalah suatu kenyataan iman na hidup pakon. Kan orang iya, iparaya, iya ayak ayak. Nah mangihut hita ganupan goluh ta aima ibagas proses menuju hubani kesempurnaan. Ya. Adong yarbiskon bani ting-ting tain sada topik ya. Hita onay ma nalang sempurna. Lape jupahan sepenuhni au tapi huparayak dujay. Artinya ay hidup golutay tanohon ay maguluh na ibagas proses menuju hubani Kristus Yesus, keselamatan yang sempurna ay. Dong do petong tantangan na do pakok kita. Adong petong parutolon na do pakok kita. Adong petong perjuangan iman na sihol do pakok kita selaku kurian ni Tuhan. Anjaha ay mayatahon bani ayat parpudi ayat 14 pakon 10 tolu pakon 14 parayak mahulobi pojong do pakupa hamunangan ay. Hita ganupan si sada haporsayaon. Parayakon na yursuhkon Tuhan. Ayma na ipangindo ba ni ambilan taon. Kristus ada di depan kita. Halanyay ulang songon parinangon ni si Lot. Dia merasa rugi meninggalkan harta milik ni. Domaya tahun Tuhan ulang tonggor hulu hupudi. Tonggor mahulobe. Aha na terjadi, istri Lot, parinangon ni si Lot, gabi garam, batu garam, izini tonggor hupudi, jadi garam. Memang garam boy pakai untuk membain saksang, paimapan aha dan hidup kusi pendidiun kan. Tapi itu tidak berguna lagi, kematian, kekalahan. Tapi ya tahun tonggor mahulubi. Aiman yang tahun ni pelatihan nokan. Kau harus fokus berlari cepat. Artinya ay ada tuntutan. Adu artinya berlari ibai ni John bani bahasa selini. Ada tuntutan yang harus dicapai ke depan. Fokus hubani Tuhan guluta. Manadikon na ipudi. Manlembangi sagala naboy mangulati hita. Ay ma duding tanokan. Say hutuju haguluhan na pasonang aw. Say hutuju haguluhan na pasonang aw. Nabapay nang sada haporsayaon. Amin. Tonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan. Hamdo tongon na memberi haluahon benami. Halanay totap mahanami mardalan. Marlitun hubamu. Bani angguadong parutolon, angguadong tantangan na idop pakon hanami, totap mahanami marlitun hubamu, marayak ham, halani bamu do malas ni uhur, hasonangon, agepi ibagas si taronon, tapi ipargugoy ham do hanami, agepi bani masa pandemi COVID-19, imampuhon ham do hanami untuk bertahan,
untuk setia merhasa daun tonga-tonga ni kuriamu, setia itonga-tonga ni keluarga, haganupanin pasu-pasumu do Tuhan. Iha sumani hamdu haganupan para medis na adong i negara namion, sehingga sedia perhatianmu memberi hamalumon, memberi apo-apo semangat Tuhan hamdu tongon hautungan si bagalan. Sangapan doham marimbang haganupan na dong banami. Halanyay Bapa, hubamu doha nami marondos hamdo si parayakon nami baik bani malas nyuhur sunay age bani parutolon na dupakon hanami si ganup ari. Pasu hamma Tuhan kuriamu na hadir bani ruangan on sunay age bani rumah ni si diabey. Nyombah namin na daw so naging keluarga nami. Agi pelang buhay hanami marhasa daw ni John Tuhan. Porsaya doha nami. Pasadoon mu doha nami. Ibagas holong pakon idop nyuhurmu. Terima kasih mabamu Bapa. Marhitay Kristus Yesus si paluah ka nami. Amen. Paima yondos kun hita galanganta, tangar hita malowi hata ninay bata nagabi onjolan bat talahu manggalang. Ay manatar surat bani Pesalmin 50 ayat 14. Galangkon mabagal nyuhur bani nay bata, anjaha galari mabagah-bagahmu bani si timbulanin. Sunari patupu hita magalanganta. Ay negara ta
Riap mahita jongjong. Ondos kon hita magalanganta hubani Tuhan na ibata martonggong mahita. Ham Tuhan na ibata si madahanami pakon haganug guluh nami. Terima kasih mahata honon nami hubamu. Halani iparmudu-mudu iparorot jana ipasu-pasu hamdo guluh nami. Iberhamdo homa parhiyawon hajur giton. Si panganon pakon si inumon. Rosi na porlu bani guluh nami. Tanda ni terima kasih nami. Yondus kon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu na do binerimu na ipatupuhan nami on gabi galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamon gabi galangan na mismo ilobe-lobe mu bay na sangapon mu jana mambayin lambin marhataridahan harajon mu i dunia on. Say tambay hama pasu-pasu mu jana say lambin paganda hama holong niya tay muhuban nami. Ajari hama hanami ase lambin igalangkon hanami diri nami. Pakon sinadongan nami hubani harajaunmu. Bahen hamulyaunmu. Ibagas goran anakmu Jesus Kristus si paluah kanami. Amen. Bamu sadokan ni dokani awono Jesus Tuhan tu. Bapa namin na naguri atas, say napapasing magoranmu, say Roma harajaunmu, say saud maharosu nihurmu, inaguri tongohon songon na naguri atas. Berehama ben nami sederon hagaluhan aryari, sasap hamadusa nami, songon panasap nami banidosa ni hasoman, na mardusa dupak hanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan, paluah hamahanami humbani pangago. Mana siyam, jana pindahin na siyam mana mader ulang mana jahat. Asi manggoluh na siyam, asi tongon majahoba na ibatase bawat hasoman na siyam. Songon na hinatahon na siyam. Mulak mana siyam ibagas damay, jalo ham mapasupasu bani Tuhan na ibatata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidahkam. Idop pakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Jana ipasorap madamini bani tonduymu. Amen. Amen.
Salom batah ganupan.